Vršac je jedan od gradova u kojima se u potpunosti sprovodi sve ono što jesu novi zakoni koji su doneseni, u kojima naravno postoji preduslovi za to, zato što je mnogo investirano u proteklim godinama u komunalnu infrastrukturu. Nažalost, to nije slučaj u mnogim opštinama. Ono što nama kao ministarstvo Vršac dobro dođe jeste da pokažemo da kada pričamo o evropskim primjerima i praksi, to ne moramo da spominjamo neki gradovi u Evropi, oni prosto postoji i kod nas. Naravno, nije ni ovde sve savršeno, puno će biti posla još potrebno, puno će biti investicija neophodno, ali da kažem da je Vršac jedan od gradova u kojima zaista postoji i visoka svest i dobra organizacija ljudi, velike investicije i nešto što je veoma striktno sprovođenje zakona koje smo predložili i u oblasti životne sredine i u oblasti prostornog planiranja. Mi ćemo nastaviti dalje da potpomožemo i finansiramo kako one opštine koje su nerazvijene i koje imaju zaista mnogo, pre svega, ekonomskih problema, tako svakoj opštine koji su jako dobro u tome, ali mislimo da je ravnomerni regionalni razvoj važan, mislimo da je važno pomagati oni koji nemaju, mislim da je solidarnost važna, ali je važno i onima koji su dobri pomoći da projekte dovrše i da budu dobar primjer kako to treba da se radi u celoj zemlji.